Yes, reka nangire nkusuhuza cyane nshuti mukunzi wakadasoka ku makuru n'inkuru zihariye tudahema kukugezaho uko bwije no kubukeye. Wahisemo neza cyane kubara natwe mu makuru n'inkuru n'ubundi tudahwema kukugezaho uko bwije no kubukeye. Uyu munsi munyemerere twerekeze amaso kuri aya makuru adasanzwe mu gihe intambara ikomeje guhuza ihuriro ry'ingabo za leta ku Kinshasa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ikomeje guhindura isura. Ubu tuvugana icyizere cy'amahoro ndetse n'icyizere cy'agahenge k'igihe kitari gito cyiyongereye cyane nyuma y'umwanzuro ukomeye cyane leta ya Kinshasa yafashe, nubwo benshi kuri ubu ngubu rwose kuwizera biri kugorana cyane. Bamwe bati ese namayeri mashya yo gushaka uburyo ki bagaba ibitero bikaze cyane kuri AFC M23 bitwikiriye iki cyemezo Tshisekedi Chilombo yafashe mu rwego rwo gushaka umuti w'ibi bibazo. Kuri ubu ngubu n'ubundi Perezida Tshisekedi Chilombo yasabye abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ibiganiro, yasabye ko bagomba guhurira mu biganiro by'amahoro bigamije gushyira iherezo kuri iyi mirwano ndetse no gushaka umuti n'ubundi w'uburyo ki hashyirwaho agahenge, intwaro zigashyirwa hasi, hakibandwa cyane kubzo impande zombi n'ubundi zishobora kumvikana. Magingo ya rero intumwa za leta ya Kinshasa biravugwa ko zageze igoma, aho n'ubundi zatangiye guharura inzira igomba guhuza Perezida Tshisekedi Chilombo ndetse n'abayobozi bakuru ba AFC M23 mu biganiro. Ibi biganiro rero Tshisekedi Chilombo ahanini yatumye Uburundi nabwo bubigiramo uruhare rukomeye cyane, kuko n'ubundi Perezida Tshisekedi yahaye ububasha Ndayishimiye bwo kugenzura ibi biganiro. Ese bimeze gute, n'iki cyatumye Kinshasa ihindura ibitekerezo byayo mu bigendanye n'ubundi n'aya makimbirane akomeje kubahuza n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23? Ni kenshi Tshisekedi Chilombo yagiye yanga guhura n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23, angora ni kenshi yagiye isaba Kongo ko yahura n'abayobozi ba AFC M23 bakagirana ibiganiro ndetse n'amasezerano, ariko Tshisekedi akabitereriyo akabyamaganira kuri cyane. Amasezerano ya Washington yasabaga Tshisekedi ko yasenya umutwe wa FDLR agahura n'abarwanya b'umutwe wa AFC M23 ubundi bakaganira. Ibyo nabyo Tshisekedi yarabyanze, ariko mu buryo rwose butunguranye nta muntu umugiriye inama, Tshisekedi ahisemo ibiganiro by'amahoro. Ikaze rero cyane hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho n'inkuru zizewe hano kuri Kivrand News. Kora kuri subscribe kugira ngo rwose aya makuru tuyinjiremo cyo kimwe n'andi makuru n'ubundi kugaragariza uko byifashe mu karere u Rwanda ruherereyemo. Uyu nawo ni umuyoboro wacu rwose, ntuzagira ikibazo. Uyu muyoboro ni wa kabiri kandi nawo ni uwacu hano kuri Kivrand News, naho uhasanga rwose byose bishya kandi byizewe utasanga ahandi. Aya makuru reka rwose tuyinjiremo. Nkuko n'ubundi amakuru mashya aturuka mu masoko atandukanye abivuga, Perezida Felix Tshisekedi yatanze ubutumwa bwihariye anyuze kuri Perezida w'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, amusaba gutangiza imishyikirano n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Intego nyamukuru y'ubu butumwa ni ugutegura inzira y'ibiganiro bya politike bishobora guhuza impande zitandukanye hagamijwe gushaka igisubizo kirambye ku bibazo bya politike n'umutekano bimaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru y'ingenzi ari kuvugwa cyane nuko Perezida Tshisekedi ashaka ko ibi biganiro byitabirwa n'abayobozi ba AFC M23, nk'imwe mu mpande zikomeye zifite ijambo mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo n'ubundi ibi biganiro bizahuza Perezida Tshisekedi n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 gusa, ahubwo n'ibiganiro bizahuza Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange. Ariko bamwe n'ubundi babifata nkaho ibiganiro bigenewe M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, kuko n'ubundi nibyo bifitanye amakimbirane yo ku rwego rwo hejuru. Icyakora hari ikintu gikomeye cyane cyashyizweho nk'imbibi muri ibi biganiro. Uwahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange ntabwo azaba ari muri ibyo biganiro, ndetse impamvu y'ibyo byose nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagejeje mu nkiko Joseph Kabila Kabange, bamushinja ibyaha byinshi bitandukanye kandi bikomeye, ibyatumye n'ubundi ubuzima bwe nabwo bujya mu kaga, kuko yakatiwe urwo gupfa ndetse hashyirwaho igihembo ku muntu uzatanga amakuru y'aho Joseph Kabila Kabange aherereye, cyangwa se amakuru ashobora kugeza
gukomeza kwitabwa muri yombi rya Joseph Kabila Kabange kugira ngo igihano cy'urupfu yahawe cyabashe gushyirwa mu bikorwa. Rero Kabila Kinshasa nifuza ko agomba kugaragara muri ibi biganiro. Rero ibi bivugwa ko ari icyemezo n'ubundi gishobora gutuma ibiganiro bifata indi ntera nshya ndetse bikongera impaka mu ruhando rwa politike ya Kongo. Ku rundi ruhande rero amakuru aturuka i Kinshasa avuga ko hari abanyepolitike babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze rwose kugerwaho n'ubu butumwa, aho batangiye no kuganira ku buryo ibi biganiro n'ubundi byashyirwa mu bikorwa. Ibi byose rero bibaye n'ubundi mu gihe nanone kitari kirekire, mu gihe kitari kirekire muri ibi biganiro by'amahoro Perezida Tshisekedi Chilombo yari yarasabwe guhura na AFC M23 mu biganiro by'amahoro byagombaga kubera i Rwanda, ariko Tshisekedi arinangira. Ibi n'ubundi byashizwemo imbaraga na Perezida wa Angola João Lourenço, aho yatanze ubutumire kuri AFC M23 ayitumira mu gihugu cye kugira ngo igire uruhare mu biganiro byari bigamije kurebera hamwe uburyo hashyirwaho amasezerano y'amahoro, ariko Tshisekedi Chilombo ibi byose rwose yarabyishe, ibiganiro nibyabaho. Muri Angola kandi niho n'ubundi hari hateganyijwe kubera urubuga rw'ibi biganiro, ariko kuva n'ubundi Perezida wa Angola yava muri izi nshingano zo kuba umuhuza, ibiganiro bizabera ahandi. Amakuru avuga ko n'ubundi ibi biganiro bishobora kubera muri Katari cyangwa se hagashakwa ikindi gihugu cya hafi ahangaha, urugero nka Kenya, akaba ariho n'ubundi habera ibi biganiro. Rero kugeza magingo aya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ubuyobozi bwabo ntacyo n'ubundi bwari bwagatangaza ku bigendanye n'uyu muhuro wa Perezida Tshisekedi Chilombo, Evariste Ndayishimiye ndetse n'abayobozi bakuru b'umutwe wa AFC M23. Ariko amakuru wakwizera ndetse nashidikanywaho nuko intumwa za leta ya Kinshasa zaba zerekeje igoma kugira ngo n'ubundi zitangize gahunda y'ibi biganiro, aho intumwa n'ubundi zoherejwe na Tshisekedi Chilombo zagiye igoma mu bigendanye no guteguza abarwanya b'uyu mutwe wa AFC M23 ibigendanye n'ibi biganiro. Rero AFC M23 biteganyijwe ko rwose ibi biganiro igomba kubyakirana amaboko yombi, kuko n'ubundi AFC M23 nta munsi n'umwe yigeze yanga ibiganiro by'amahoro. Rero kuri uyu munsi n'ubundi ibiganiro nabyo barabyakira, ibiganiro nabyo barabyakira, batangize n'ubundi gahunda igendanye no gushaka umuti w'ikibazo cy'amakimbirane ndetse n'ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Kuva rero kuri uwo munsi ibiganiro n'ubundi bizaba byemejwe n'impande zombi. Icyo M23 n'ubundi iyo yitezweho nuko ibi biganiro igomba n'ubundi kubyemeza, hagasohoka itangazo riri official ryerekana ko impande zombi zemeye guhura. Igihe rero iryo tangazo rizajya ahagaragara nibwo n'ubundi ibintu bizahita bisubira ku murongo. Ibitero bya hato na hato bikorwa n'impande zombi bizaba bihagaze, kuko n'ubundi agahenge iyo habayeho ibiganiro agahenge gahita gashyirwaho ndetse gagatangira kubahirizwa guhera uwo munsi ibiganiro by'amahoro bitangiriye. Mu yandi makuru rero u Rwanda kuri ubu ngubu rwahaye Amerika amakuru n'ubundi bufatanye bwa leta ya Kongo na FDLR. Mu by'ukuri ni raporo idasanzwe u Rwanda rwashyikirije leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugaragaza imikoranire cyangwa se ubufatanye bwa leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Ibi rwose u Rwanda rubikoze mu gihe mu minsi yashize rwagaragaje ko Amerika yirengagiza uruhare rwa leta ya Kongo Kinshasa mu bigendanye no kutubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington Accords. U Rwanda n'ubundi rwabigaragazaga mu rwego rwo kwinubira ibihano rwafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika rushinjwa ukutubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse no kurenga n'ubundi kubyo rwiyemeje kugenderaho mu bigendanye no gushaka umuti w'iki kibazo cy'aya makimbirane. Rero u Rwanda reka turebere hamwe n'ubundi iyi raporo rwashyize ahagaragara mu rwego rwo kuvuga n'ubundi uburyo ki leta ya Kongo Kinshasa nayo ikomeje rwose gukora ibikomeye cyane bigamije n'ubundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru agaragaza ubufatanye bw'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu kiganiro na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rwanamenyesheje Amerika ko rwose umuhungu wa Habyarimana Juvenal witwa Jarike Habyarimana na Fabien Singaye bakiriwe i Kinshasa. Yagize ati twahaye umuhuza amakuru yose agaragaza ubufatanye bukomeje hagati ya Perezida Tshisekedi, ingabo ze na FDLR, ariko kandi n'umutwe wa politike uri kugerageza gukora binyuze mu bantu baba ino nka Jarike Habyarimana na Fabien Singaye bageze Kinshasa. Nka Jarike Habyarimana yafotoriwe i Kinshasa. Singaye yabaye umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi, aho bivugwa ko n'ubundi yari maneko wa leta ya Habyarimana wacungiraga hafi abatutsi batavugaga rumwe n'ubutegetsi biteguraga gutaha. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko nubwo mu mwaka ushize leta ya Kongo yagiranye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Amerika, ubutegetsi bw'i Kinshasa mu by'ukuri budafite ubushake bwa politike bwo kuyubahiriza. Yasobanuye ko nta bushake bwa politiki leta ya Kongo ifite bwo gusenya umutwe wa FDLR, kuko n'ubundi aho kugira ngo ibyubahirize nk'uko ibisabwa n'amasezerano y'amahoro ya Washington yakomeje kuwufasha mu rwego rwa gisirikare. Tariki ya 29 Werurwe 2026, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo Lieutenant General Jacques Nduru Sharigonza yageze mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, atangaza ko ibikorwa byo gusenya bitangiye. Minisitiri Nduhungirehe rero yagize ati ariko icyakurikiyeho nyuma y'iminsi 2, tariki ya 31 Werurwe bohereje kajugujugu ebyiri muri Warikare zijyanira FDLR intwaro, amasasu n'amafaranga. Aya makuru twayahaye Abanyamerika. Ku 27 Kamena, umujyanama wa Perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufasha ndetse n'ubufatanye na Afurika, Masade Boros, yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko leta ya Kongo itubahirije isezerano ryo gusenya FDLR bakayisenyera n'ubundi mu bice igenzura. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko rwose ari ingenzi ko n'umuhuza yiyemerera ko leta ya Kongo itigeze isenya FDLR, bityo ko rero niba atabogamye akwiye rwose kuyifatira ibihano mu rwego rwo kuyishyiraho igitutu kugira ngo yubahirize amasezerano y'amahoro. Ngayo nguko ibyo nibyo mu by'ukuri wamenya ku bigendanye n'uburyo cyo situation yari yifashe kuri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 muri 2026. Ngayo nguko aya niyo makuru n'ubundi yihuse nifuza ko twagarukaho, gusa ariko reka nizere ko amaze gukora kuri subscribe kugira ngo n'ubundi tujye turushaho kubana mu makuru n'inkuru byihariye kandi bizira imuha. Ndagushimiye.